شرف شأن و شاه، ملک از جهد تو در امان، در شجاعت توی قهرمان، همچنان رستمی داستان. مرزبان 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 مرزبان. دلگشا تا بیماند چمن، باغ و سرسبز دشت و دمن، به غبار آسمانی وطن، حفظ کن حفظ آرا و جو. مرزبان 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 مرزبان. دار سوگند را استوار، این وطن را مقدس شمار، مرز آن مرز ننگ است و آن، مرز دل مرز تن مرز جان. مرزبان 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 مرزبان. فخر ما ای شرف شأن و شاه، ملک از جهد تو در امان، در شجاعت توی قهرمان، همچنان رستمی داستان. مرزبان 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 مرزبان. استقلالیت دولتی برای رشد و ترقیات همه بخش‌های جامعه شرایط و امکانات ضروری فراهم آورد که در این روند نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بسا بزرگ و بی‌مثل و مانند است. نباید فراموش کرد که نیزه‌های بی‌معنی سالهای 90 قرن گذشته تأثیر ناگوار و عاقبت‌های فاجعه‌بار خود را به همه ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی مملکت رساند که در این قطار قشون‌های سرحدی و انفراستراکچور مرزبانی مملکت نیز استثنا نیست. در دوره سالهای 1992 1997 از جمله انفراستراکچور سرحدی مملکت و هیئت کادری آن نامکمل بود. مرز دولتی عنقریب به نظارت و ولنگار. بنابر سبب‌های معلوم ما بعد پاشخوری سابق دولت یگانه از حصه میراثی خود با اسلحه و تکنیک حربی، زمینه‌های مادی و تکنیکی، اینچنین انفراستراکچور نظامی بی‌نصیب ماندیم و طوری بارها گفتم در دوره خیلی حساس و بسا مشکلی تاریخی کشورمان عملاً در جای خالی، یعنی بدون تحکرسی ضروری مادی و تکنیکی، اولا ارتش ملی و بعداً قشون‌های سرحدی خود را تأسیس دادیم. در برابر اندیشیدن همه چاره‌های ضروری در راه تامین حیات شایسته و تنج و آرام مردم تاجیکستان در این دوره‌های نهایت دشوار مسئولیت دیگر از جمله
حل سریوقتی مسئله‌های فعالیت قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان و تنظیم و تکمیل ساختار آن، حفظ و تامین امنیت منطقه‌های سرحدی مملکت پیش آمده بود. آغاز این تدبیر و رسالت بزرگ را که به امنیت دولت و ملت ارتباط ناگسستنی دارد، در همان دوره سرور دولت به دست گرفته تا به امروز در اجرای آن موفق شدند. شما خوب می‌دانید که در دوران بی‌سر و سامانی‌ها از انفراساختاری به میراث مانده قسم‌های سرحدی زمان پیشین نشانه باقی نمانده بود. ولی با دستگیری و تدبیرهای سریوقتی دولت و حکومت کشور، قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی کلاً نوسازی شده. حالا سرحدبانان دوران صاحب استقلالی برای حفظ امنیت جامعه، حمایه مرزهای کشور و استقلالیت دولتی تاجیکان خدمت را در شرایط معاصر انجام می‌دهند. توجه به دستگیری‌های پیوسته و غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت در این مهلت نچندان طولانی تاریخ امکان فراهم آورد که جزو تام‌های سرحدبانی مملکت با اقتدار مکمل گردیده در حفظ مرز و بوم وطن اجدادی صداقتمندی و شجاعت بی‌مثل نشان دهند. هر یک پاره خاک تاجیکستانی محبوبمان برای تمام گنرال ها، افسران و سربازان باید عزیز و مقدس باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموس حفظ کردن آن را برای خود قدر فرزندی و شرف بزرگ حسابد. وقتی که حفظ سرحدی دولتی را خدمتچیان قشون‌های سرحدی بر دوش خود گرفتند، با سفارش اساسگذار صلح و وحدت ملی سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، متاسفانه بودن دولت‌هایی که همچون بهای منفی میدادند که قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان نمیتوانند که سرحد جنوبی دولت‌های مشترک المنافع را حفظ کنند. لیکن در یک مدت کوتاه وقتی که از سال 2004 سرشوی قبول سرحد دولتی به دوش مرزبانان تاجیک واگذار کرده شد، ما سرحد قبول کردیم و امروز خود نشانه اون است که سرحدبانان تاجیک خوبتر و بهتر و شرایط‌های همه جهتی تشکیل حفظ سرحد و از جهت تأمینات بهتر و خوبتر کردند. یعنی که فرقیت از زمین تا آسمان است که شرایطی که امروز مرزبانان تاجیک دارند شرایط ها نبود و امروز ما با سر بلند میتوانیم گوییم که ما میتوانیم که در سطح بلند، در سطح ضروری مرز و بوم خود مردانوار محافظت کنیم. وقتی که سالهای 94 قشون‌های سرحدی تشکیل شد، البته کمبودی ها بودن، یگان جای پنهانیش نیست. اگر که سر و لباس نگاه میکردی خدمتچی حربی در یک سال یک سر و لباس میگرفت یا که در 2 سال یک سر و لباس میگرفت، یا که اگر تامینات خوراک را گیریم مثال از همون معیاری که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان جدا کرده شدگی است با پورگی نمیگرفتن، امروز از زمین تا آسمان فرق میکنه. در مهلت قریب 23 سال قشون‌های سرحدی توانستند که موقع خود سطح تیاری جنگی جسمانی و تأمیناتی عقبگاهی تکنیکی را در سطح ضروری براه مانند. با قیاس سالهای گذشته قطعی گیریم کماندیر اطلاع سرحدی ماشین خدمتی نداشت که با اون سرحد رود. امروز حتی عادی‌ترین کار که یک سردار دیدبانگاه سرحدی در اختیار خود 3-4 تا تکنیکای حربی دارد، یعنی که از ریمپوش سر کرده تا ماشین خدمتی، ماشین نوبتدار که در حالت ضروری
گروهی نیروهای سرحدی میتواند به طور فوری در ماشینش رفته برای اجرا، برای پیشگیری و برای گفتگو و ویران کردن خط سرحد وظیفه‌های خود اجرا کند. دستور سپارش‌ها و راهنمایی بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این دوره وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی به ساختمان، نوسازی و تعمیر و تجدید انفراستراکچور سرحدی جلب گردیدند و نتیجه همین توجه پیشوای ملت بود که در یک دوره کوتاه اقتدار مدافعوی جزو تامهای خشون‌های سرحدی از لحاظ تأمینات تکنیکی و تجهیزات حربی خیلی مستحکم گردید و در دوره استقلالیت دولتی تنها جهت پرزور نمودن حفظ سرحدی دولتی 17 اتریاد سرحدی، 9 کمانداتورا، 152 دیدبانگاه سرحدی و 4 مرکز تعلیمی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. صدها کیلومتر خطهای نظارتی، راههای ماشینگردی مرز سرحدی دولتی، مناره‌های مشاهدوی و دیگر انشاءات مهندسی برقرار گردیدند. در برابر این سال 2017 جهت تحکیم منطقه‌های آسیب‌پذیر سرحدی دولتی در همکاری با دیگر ساختار و مقامات دخلدار 82 دیدبانگاه علاوگی تأسیس داده شده در اتریادهای سرحدی ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، میر سعید علی همدانی و 5 زیاده از 17 کیلومتر راه‌های نوبنیادی نزد سرحدی مورد استفاده قرار داده شدند. تنها در 5 سال اخیر 100 انشاءات سرحدی بنیاد گردیده، حالا ساختمان 70 انشاءات دیگر ادامه دارد و در عین زمان بنیاد 6 دیدبانگاه سرحدی در عرفه انجامیابی قرار دارد. آن آبادکاری‌هایی که در اتریاد سرحدیش کشیم، در اتریاد سرحدی همدانی، امروز در اتریاد سرحدی 5 کرده شدی، همش از شرافت و از دستگیری‌های رهبر دولت است و ما شب و روز خرسند از آن هستیم و صادقانه و مردانه خدمت از آن میکنیم که رهبر ما، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی، ما همه وقت حس میکنیم که در مرز، در خط سرحد رهبر ما در بر ما است. اون دستگیری هایی که اون مبلغ هایی که امروز از طرف رهبر دولت برای خشونت‌های سرحدی جدا می شود، من با باوری تام میگم که روحیه مرزبانو را چندین مراتبه برای دوست داشتن وطن، برای خدمت برای خلق و وطن، برای رهبر دولت دوچند میکند. امروز اتریاد سرحدی خاروق، اتریاد سرحدی اشکاشیب، اتریاد سرحدی همدانی، اتریاد سرحدی 5 مرکز تعلیمی پایتخت، یک قسمای حربی می باشند که مثالش که قریب در قوای مسلح ممکن که نباشد. همه این از دستگیری رهبر دولت است، از دستگیری پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، سرفرمانده عالی قوای مسلح محترم امام علی رحمان می باشد. ما باید که مردانه‌وار با دست و دل گرم، صادقانه، مردانه وطن خود حفظ کنیم. مردم سرزمین تاجیکستان
такя ба мо марзбонон доранд ки дар марз мо фарзанд дорем, мо қувва дорем, мо марзбон дорем ки то ин ки дар осудагӣ тинҷии зиндагӣ кунем. таъминоти асия ва техникаи ҳарбӣ дар айни замон бо пуррагӣ таъмин гардида бо техникаи ҳозира замон ва аслиҳа ва таҷҳизотҳо. агар мисол бигирем техникаи ҳарбие ки аз даври советӣ монда буд ки муҳлати истифода барои онҳо хеле тӯлонӣ буд ки онҳо ҳам ба мисоли гардиши солонаша гирем, ҳам ба муҳлати истифода барои материалсоз онҳо ба итмом расида буданд ки барои барқарор кардани онҳо маблағҳои калон дар кор буд. дар айни замон бо пуррагӣ метавонем гуфтам ки техникое ки муосиран пешрав ҳастед ҳози қушунои сарҳадӣ таъмин гардиданд ки барои муҳофизати сарҳади давлатӣ бо пуррагӣ таъмин шуданд. бо дастгири сарфармондаи олихоҳи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон оиди таъминот кардани қушунои сарҳадӣ бо восита асия техникаи ҳарбӣ ҳозира замон бо пуррагӣ таъмин шудагиянд. оиди тайёр намудани мутахассисон соҳаи истифода барои нигаҳдориш дар сатҳи баланд ва дар матни аввали роҳбарияти қушунои сарҳадӣ қарор доранд ки ин дар қисмҳои ҳарбии отрядҳои сарҳадӣ муҷаҳҳазгардонии синфхонаҳо тайёр намудани мутахассисон барои пуррагардонии қисму воҳидҳои қушунои сарҳадӣ равона карда шуданд. яке аз вазифаҳои асосии сарҳадбонон дар замони имрӯза ба ҳар як ҳолати фавқулода дар хатти сарҳади давлатӣ ба таври таъҷилӣ омода будан аст. дар нимаи аввали соли 2017 аз ҷониби сарҳадбонон 39 ҳолати вайрон кардани марзи давлатӣ пешгирӣ карда шудааст. дар ин раванд бо сарҳадшиканону қочоқчиён 16 маротиба задухурди мусаллаҳона ба амал омада 8 нафар қочоқчӣ безарар ва 13 нафар ашхоси ҷинояткор дастгир карда шудаанд. месазад таъкид кард ки сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳар сафарашон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат албатта аз ҷузъу томҳои сарҳадӣ боздид ба амал оварда ва беҳдошти шароити хизмати сарбозӣ ва таҳкиму тақвияти нерӯи ҷангӣ дар онҳо масъулони дахлдорро вазифадор месозанд. ба ҳамин монанд тадбирҳо дар ҷузъу томҳои марзбонии мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Бадахшон, Хатлон ва Суғд анҷом дода шудаанд. дар мисоли отряди сарҳадии 5 ҳамин нуқта қобили таъкид аст ки таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки ин нуқтаи дурдасти сарҳадӣ ба кулли дигаргун, замонавӣ ва аз лиҳози инфрасохторӣ бемислу монанд гардад. таъмиру навсозии отряди сарҳадии 5 бори дигар таваҷҷӯҳу ғамхориҳои бесобиқаи сарвари давлат нисбат ба хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ ба ҳисоб меравад. дар отряди сарҳадии мазкур бо маблағгузории ҳукумати мамлакат 14 иншоот аз ҷумла осорхона, бинои афсарон, ошхона, 2 бинои хобгоҳи сарбозон, ситоди қисми ҳарбӣ, сехи дузандагӣ, 3 майдончаи кӯдакона, клуби тобистона, меҳмонхона, клуби варзишӣ, нуқтаи тиббӣ, 2 нуқтаи назорати гузаргоҳӣ пурра аз таъмир бароварда шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. яъне дар як давраи кӯтоҳ бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат қисми низомии сарҳадбонии 5 ҳам зоҳиран ва ҳам аз нуқтаи назари шароити моддию маишӣ ба яке аз қисмҳои ҳарбии беҳтарини қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон табдил дода шудааст. имрӯз чӣ хеле ки шумо мебинед тамоми шароитҳо муҳайё ҳаст. дар тамоми даври фаъолияти ҳамин отряди сарҳадӣ чунин шароитҳо набуданд. имрӯз барои афсарону прапорщикҳо ҳамаи шароитҳо ҳаст. фарзандони афсарони хизматчиёни ҳарбӣ дар гимназияи давлатӣ мехонанд, боғчаи кӯдакона аст, авзи шиноварӣ аст, кохи варзишӣ аст, майдонҳои варзишӣ ҳастанд, хонаҳои истиқоматӣ барои аҳлу оилаи афсарону прапорщикҳо ҳастанд. инчунин отряди сарҳадии 5 яке аз отрядҳои калонтарин ба шумор меравад. зиёда аз 150 километр хатти сарҳадро дар самти муҳимтарини сарҳади давлатӣ муҳофизат мекунад ва аз уҳдаи муҳофизати сарҳади давлатӣ мебарояд, чунки бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ
навтарин муҷаҳҳаз карда шудааст техникаҳои ҳарбӣ, зирепӯш, техникаҳои автомобилӣ, воситаҳои муҳофизати сарҳади давлатӣ танқисӣ намекашад. ҳайати шахсӣ пурра бо кадрҳои ҷавон, бо кадрҳои болаёқат, бо кадрҳои мутахассисои баландихтисос пурра гардонида шудааст ва вазифае ки ба дӯши отряди сарҳадӣ гузошта шудааст аз тарафи роҳбарият аз удаи вазифаҳои хизматӣ мебарояд. ҳамаи мо медонем ки қушунҳои сарҳадӣ дар як ҷои холӣ бе ягон заминаи моддию техникӣ таъсис дода шуд ва имрӯз бо дастгирии бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун як сипари боэътимоди кишвар фаъолият менамоянд. имрӯз бубинем ки барои ҳар як марзбони тоҷик ҳамаи шароитҳо аз боғча сар карда барои фарзандошон, мактабҳои миёна барои таҳсили хонандаҳо, ҳамчунин хонаҳои хизматӣ дар наздики ҷои хизмат ки ҳамаи мо медонем ки афсарону хизматчиёни ҳарбӣ ки дар қушунҳои сарҳадӣ хизмат мекунанд аз манотиқҳои гуногуни ҷумҳурӣ мебошанд ва барои ки дар рафти хизмат ягон камбудӣ дучори камбудӣ нагарданд ва ҳамаи онҳо бо хонаҳои хизматӣ таъмин шуда истоданд. албатта ин шароитҳо набуданд. баъзе биноҳои кӯҳнашудаву фарсудае ба мо мерос монда буданд ки албатта ҳамаи онҳо таъмирталаб буданд ва то ҳозир аксарияти ин биноҳо аз нав таъмир карда шуданд, аз нав сохта шуданд ва ба истифодаи марзбонони тоҷик дода шуданд. муҳимияти таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар нисбати марзбонони мамлакат бори дигар зимни ташрифи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба отряди сарҳадии 5 маълум гардид. дар ин нуқтаи дурдасти сарҳадӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иншооти муосири навсохти отрядро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода ба сохтмони иншооти дигари муҳим асос гузоштанд. аз ин бармеояд ки талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мисоли отряди сарҳадии 5 дар маҷмӯъ дар нисбати кулли ҷузу томҳои марзбонии мамлакат идомадор аст. аз ин ғамхорию таваҷҷӯҳ марзбонон баҳраманд мегарданд, амнияти давлат таҳким меёбад ва халқ пайваста шаҳди оромию осудагӣ мечашад. ман ёд надорам ки роҳбари давлате рафта қатъи сарбоз паси дастархони сарбозӣ нишаста чой нӯшидагӣ бошад. ман ёд надорам ки
роҳбари давлат рафта дар марз дар қатори сарбоз истода, сари сарбоза сила карда писарам гуфта дастур дода бош. ман ёд надорам. роҳбари давлат омада дар минтақае ки марзбоно дар кадом минтақаи сарҳадие ки қадам раҷа накарда бошад, албатта дохилиу қисми ҳарбӣ дидбонгоҳи сарҳадӣ даромада бо марзбон, бо сарбоз, бо афсар албатта вохӯрда аз шароити зисту зиндагонии афсару сарбоз пурсон шуда нишонаи ғамхорӣ нисбати сарбоз. افتتاح انشاءات نوی اتریاد سرحدی 5 در روزهای استقبال از جشن 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انجام داده شد، می‌سزد باز از غمخواری پیشوای معظم ملت در همین شب و روزها نسبت به قشون‌های سرحدی مملکت یادآور شد. در سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت ختلان، همچنین در ناحیه جیهون نیز یک دیدبانگاه نوی سرحدی سامان که زیرتابع اتریاد سرحدی 5 به حساب می رود به استفاده داده شد. انشاءات نوی دیدبانگاه سرحدی سامان در مساحت 2 هکتار بنیاد گردیده، در اینجا برای افسران و سربازان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان شرایط معاصر خدمتی و بود و باش فراهم آورده شده است. در دیدبانگاه سرحدی سامان بینای استقامتی دارای خانه‌های 1 و 2 حجرگی، میدانچه بازی کودکانه، خوابگاه سربازان، اتاق‌های کاری برای افسران، خانه خدمت سرحدی، سیمخانه‌های تعلیمی و کامپیوتری، کتابخانه، جای برای استراحت و فراغت، خدمت معیشی و غیره بنیاد شده. مرزبانان هنگام ادای خدمت برای نظارت و حفظ سرحد دولتی از تکنیک و تکنولوژی پیشرفته وسیع استفاده می‌برند. در این دیدبانگاه آشخانه کشاد و برهوا، میدان سفارایی، 2 میدانچه ورزشی، مرکزهای تعلیمی، حمام، جای پاکیزه کردن لباس، انبارها برای ذخیره محصولات کشاورزی، سوزشواری، سر و لباس، ماشین سرای، جای نگاهداری سگ‌های خدمتی، اسبخانه، جای نشست چرخبال و دیگر انشاءات خدمت هیئت شخصی در سطح بلند و با معیارهای حاضر از زمان حربی ساخته شده‌اند. طور گفته شد این از جمله مثال‌های غمخواری و توجه پیشوای ملت در نسبت قشون‌های سرحدی مملکت میباشد که در روزهای تجلیل از جشن 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ثمره به بار آوردند.
баробари таъмини шароити арзандаи хизмат ба сарҳадбонон, беҳдошти инфраструктури марзбонӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчунин ба тарбияи кадрҳои ҷавону болаёқати ҳарбӣ, дастгирии мутахассисони ҷавон ва беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоии онҳо ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. маҳз бо дастгирӣ ва роҳнамоии бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то имрӯз дар маркази таълимии қушунҳои сарҳадӣ 700 нафар мутахассисони мақомоти назорати сарҳадӣ омода гардида, инчунин курсҳои тайёр кардани ҳайати прапорщикҳоро 145 нафар бо ихтисосҳои назорати сарҳадӣ, муҳосибот, алоқачӣ ва мутахассисони таъиноти махсус хатм намуданд. айни замон бошад дар донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии сарҳадии кишварҳои хориҷӣ 750 нафар донишҷӯён таҳсил карда истоданд, ки баъди хатм ҳамаи онҳо ба ҷузу томҳои сарҳадӣ барои хизмат сафарбар карда мешаванд. ногуфта намонад, ки дар 10 соли охир дар муассисаҳои таҳсилоти олии низомии дохил ва хориҷи мамлакат барои қувваҳои мусаллаҳ 4350 нафар, аз ҷумла барои қушунҳои сарҳадӣ 1355 нафар мутахассисони касбӣ тайёр карда шудаанд. дар маҷмӯъ аз даврони таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ беш аз 1800 нафар мутахассисони касбӣ омода гардида, дар муассисаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи мамлакат беш аз 2500 нафар, аз ҷумла афсарони ояндаи қушунҳои сарҳадӣ таҳсил карда истодаанд. мо имрӯз аллакай худмон таҷриба дорем. имрӯз мо дар пайраҳое ки дар тарафи отряди сарҳадӣ, дар минтақаҳои отряди сарҳадӣ Шуробод, яъне ки сарҳади Тоҷикистон Афғонистон пайраҳое ҳаст, ки дар онҷа марзбоное ки томо буданд рафтан наметонистанд, рафтагӣ набуданд. минтақаҳое ки кӯҳие ки иборат аз Марғзору, Чормағзору, Пистазор дар минтақаи Шуробод аста, гохел марзбоно томоро дидагӣ набуданд. имрӯз хушбахтона марзбони тоҷик метавонад ки рафта марза зери назорат гирад. месазад таъкид кард, ки дар баробари ин ҳама ғамхорию дастгириҳо роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати хизматчиёни низомиро ҳамеша қадрдонӣ мекунад ва то имрӯз садҳо нафар афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, аз ҷумла хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ бо мукофотҳои олии давлатӣ қадрдонӣ шуда, ҳазорҳо нафар хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва оилаҳои онҳо бо манзили истиқоматӣ ва қитъаҳои замин барои бунёди хона таъмин гардидаанд. шумо ки дар сафи пеши ҳифзи сарҳади давлатӣ ва суботу оромии сокинони кишвар қарор доред, бояд интизоми қатъии ҳарбиро асоси фаъолияти худ ҳисобида, ҳамеша ҳушёру зирак ва барои ҳимояи зиндагии осоиштаи халқамон доимо омода бошед ва нагузоред, ки унсурҳои ҷинояткор тавассути марз фазои орому осуда ва дастовардҳои мардуми шарифи Тоҷикистонро халалдор созанд. дар ҷавоб ба ин ғамхорию дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, албатта дар назди сарҳадбонон вазифаҳои асосию муҳим, омодагӣ ба ҳар як ҳолати фавқулода дар хатти сарҳади давлатӣ, ҳимояи баҷон баробари марз ва ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати соҳиби истиқлол меистад. масъулият ва рисолати бузурге, ки дар пушти он амнияти аҳолии беш аз 8 миллионаи ин марзи муқаддас, амнияти тифлони нозпарвар, бародарону хоҳарони баҷон баробар ва падару модарони баландқадри мову шумо қарор дорад. имрӯз бо боварии комил метавон гуфт, ки марзбонони шуҷои тоҷик дар партави таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз уҳдаи ҳимояи мустақилонаи сарҳади давлатӣ баромада, дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати ҷавону тозаи истиқлол садоқатманд мемонанд. бовар дорам, ки шумо минбаъд низ барои суботу оромӣ, ҳифзи сарҳади давлатӣ ва амнияти зиндагии сокинони кишвар
ҷиҳати ҳифзи арзишу манфиатҳои миллию давлатӣ хизмати шоиста мекунед. در پسی سنگریم دیگهی سرحدی کشوریم پیرسازی همه مرز و بوم چون سپر آهنی پیکریم